Mah, saya tuh saya Koki baru buat nanti mau masak. saya mah takut. Ini parah nih. Pak, minjem duit aing lah. Teu aneh mana mau budak sengklek enggak ka pakadus teh. Biasa, minjem duit nanti lagi teh dibalikeun kalah Baharnas. Kuat nu aya nama langsung tereh dibalikeun. Bener. Bener. Tapi balikeun nya, lamun dibalikeun lunas. Heeh. Sok tak ku pakadus dibere. Lah beli tangis kekeuna. Ya lamun dibalikeun lunas ya. Barnas. Lunas atuh. Heeh. Bener. Atuh hari utama kudu dibalikeun. Yo. Nya, Barnas geus pan dibalikeun tuh. Ini salah di ngomong sama sengklek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kadus. Wah, ya kemana wae Pak Kadus tumben euy. Udah lama enggak nganjuk ka dieu euy. Biasa, Pak Kadus sibuk. Sekarang mah nggak nganjuk, Pak Kadus mah nih lagi banyak uang. Mau meser, mau nganjuk ya. Lah, moal Pak Kadus urang ngembung. Biasa lagi Pak Kadus besok sok nganjuk ka urang mah. Cara langsung beli gitu euy. Pak Kadus lagi banyak uang. Tuh. Wah, uang loba euy. Pak Kadus mau meser, nggak mau nganjuk. Nganjuk aja lah, Pak Kadus biasa nganjuk ya. Mun meuli mau diladangan ku urang. Oh, ya udah sok atuh nganjuk Pak Kadus. Siap nganjuk naon enak? Pulsa yang biasa. Oh, boleh. Bentar Pak Kadus. Nu biasa, anu 100 biasa lagi nya? Terus Boleh. HP sekalian. Siap. Hari dibolehin nganjuk mah. Boleh. 5 aja diborong sama Pak Kadus. Yuk, Pak Kadus kawan terbaru yuk. Sok Lagi lagi. yang si Pano main game. Ah. Nah, ini yang bulura, Iya. si Kadus pisahangan yuk. Nah, sudah yuk. Satu lagi. Nah, jangan Kepala telepon. nganjuk. Nah, kepala nganjuk. Boleh. Pulsa Makasih biasa. ya. Biasa. Ntar dikirim Pak Kadus. Nomornya. Ya, Biasa. Boleh. Ya udah tuh Pak Kadus udah malam mau Siap. pulang. Oke. Makasih. Oke. Selamat bernganjuk-nganjuk lah. Tumben euy. Kang konter eta bager ka Pak Kadus biasa nama sok hese ngari nganjuk ka Pak Kadus. Ayeuna mah bager. Lumayan euy hasil nganjuk. Pak Kadus. Iya Selamat warga. siang, mau kemana? Biasa kontrol. Ngopi dulu tuh ya? Enggak. Apa? Yang kemarin juga kamu mah dikoceknya pakai kokod. Enggak, sekarang mah pakai sendok. Tungguin sebentar ya. Aku Ya, bawain boleh. kopinya. Tapi Nih, pakai sendok. Oh, bener, Udah, dikocek. kemarin mah maaf ya, lupa. iya agak sopan sama Pak Kadus dikoceknya Iya, pakai ini kokod. enggak pakai sendok. Nah, mantap ini. Sebentar dulu. Kita ini dulu, takutnya kurang gula. Cobain dulu ya. Tapi manis. Ayo minum Pak Kadus. Manis, udah manis. Udah. Udah Pak Kadus. Udah. Nah, Pak makasih. Kadus rusuh biasa mau kontrol lagi. Oh ya udah. Hati Pak Kadus. Dasar si warga eta. Dikocek nate ku sendok. Tapi angger si kokot nate asu. Ya Pak Kadus mah geuleuh atuh ih. Oh iya nih, harus saya ke sana. Gampang eta mah gampang tenang. Amada ieu. Tur artos tenang. All I dream of is your eyes. All I long for is your touch.
waktu sudah sore, cuaca hujan. Nah, kita masih tetap berusaha dan berikhtiar dan tidak lupa berdoa juga ya demi mencari nafkah untuk keluarga tercinta. Wah. Cilok, cilok, cilok cinta. Pak Kadus, Ya. cilok, mau beli cilok gak? Wah. Aku dagang cilok. Hebat warga Pakadus yang satu ini sekarang dagang cilok. Iya dong, biar dapat cuan. Wah, hebat. Boleh dong. Boleh ya? Pakadus pesen satu. Boleh. Cobain dulu. Mau pakai bumbu nggak? Ya, cobain aja dulu. Oke. Bentar. Aku Apa? kasih bumbu apa ya? Enggak, mau Oh. pakai bumbu nggak? Boleh, sok. Nah, pakai ini. Ini ya. Pakai ini. Boleh. Ini Pak Kadus, bentar. Cobain dulu ya. Nih, Nggak jadi. Kadus kenyang. ini enak cilok cinta. Ntar lain kali aja. Warga si Eta. Geus kopi ku koko. Coba diasaan heula. Ayeuna dagang cilok. Diasaan deui heula. Hari ini Pak Kadus kedatangan opik. Semangat dagangnya, jangan pantang menyerah. Sabaraan eta? 13 Pak. 13. Oh, 13 tapi uangnya nanti ya 2 minggu ke depan boleh? Nggak boleh Pak. Oh, nggak boleh. Aduh, Pak Kadusan cair duitna. Aduh, terus ya di bawah heula aku Pak Kadusnya. Tangke 2 minggu deui ka dieu deui ha. शान्ति देख्यौ सँगै यात्रा गरेर के गर्नु? दो बाटो आएपछि छुट्टिनु पर्छ के रे? बाटो एउटै हुनलाई त पुग्ने ठाउँ नि एउटै हुनु पर्यो नि। पुग्ने ठाउँ अर्कै अर्कै भएपछि त बाटो नि अर्कै अर्कै त हुने बोकेर तिम्रो घर लैजाऊ न। अन्त पुग्ने ठाउँ नि एउटै बाटो नि एउटै। Nah, jadi itu sabaraha? 13 Pak. 13 M. 13 tadi. Oh, rebus bukan 13 M. 15 saya. Biasa Pak. Guys, 15. Nah, ku Pak Kadus saya naik dibelina 15.000, yos teh. Bias. Lamun 10.000 bae teh. Kayak angsuran 2.000 Pak. Oh, lamun 10.000 bae teh. Tadi pasti. Tah 10.000 we tah. 10.000. Di angsuran Pak. Oh, dikurang keneh. Nah, geus we atuh 15.000 bae. Yos teu diangsuran ge. Heeh. Jadi tetap semangat, Tetap semangat dagangnya dan tetap berusaha. well atuh. Mantap. Heeh. Pak. Mohon sami-sami jig sina lancar. Nih. Ah, tuh si Gacul keur umpar imper, deket. Terus sieun si Neng na. Kabur Neng kade Neng. Sok ngegel. Jadi nama kamera ini kira mah. Sok ngegel tah. Duh karunya tuh. Tuh. Karunya sieun. Leh, jika nu rewaseun gitu.
Loh, wes balik. Balik. Tuh, wes neng kali itu neng, Cik. Empat kali FYP nggak juta terus. Ada jadi cuma mau dipulih. Oh,